Inkobo 8 minutes ntsena kuphela ora ya 12 inongona ku Afrika wa Vulavula kamkana lona na FM makombandlela kwamkela mingiserome kolonga ngisela station shurko ungaba khona ngisela urla Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na ukuma ke audio streaming yamkana lona na fm.co.za mina ni khalanga pet machebula ingwana risima to chimo xithango mashingirtana wa chichana makurela wandandatsi kujani wena mingiserome wena ngani ngisela kanhle kando khesili xipano xa risima xitabuya na un'wana ngana ko munduku kwala kamkana lona na FM makombandlela namutlaka Afrika wa Vulavula sweswi ni vulavula na wena ila kubulana Lieutenant Colonel Matimba Maluleke kusuka ka ti-Hawks ila kubulana bona timhaka ta swihehlo swa kumbe milandu leyi va ko ya timhaka ta ku va vanhu va sungula ongeti i rirhandzu ivi yi hetelela yi veka vanhu va rhandzani va lavo ekhombyeni hikuva va hetelela va lahlekeriwa hi timali kahle ku endleka yini rirhandzu na mali ku endleka yini van'wani va ri i dating scams se ta va ku tatwa kahle va vula yini tanihi xiphorisa hi mhaka leyi bulana bona sweswi kasi kusuka kwalano hi ta bula na dokodela Ntsikelelo Breakfast hi ta bula na bona laha ka hafu kupela awara ya 12 hi bula na bona laha hi languteka timhaka ta leswi endliweke kumbe swi vulavuriweke hi manana Busisiwe advocate Busisiwe Mkwhebane ngopfu loko hi languteka timhaka ta ku vo a va kha va famba tikhoto ku ringeta ku lulamisa kumbe ku lwisana na timhaka ta komiti leyi langutanaka na timhaka ta ku va ringanerile ku va nga va musirhelelo wa vaakiki kasi ku tlhe ku va na ntirho lowu nge le ku humeleleni ka huvo ya endla milawu leswiya swa ku va vanhu va ya tikumela tafula ivi va veka la timicrophone va vulavula na vateki va mahungu hi wo maendlelo ya koho ke kumbe se ku va kha ku tirhiwa timhaka ta tipolitiki yin'wana ya timhaka leti nga ta kha hi ti languta hi lawa na we ta hi tisela n'wangulo wa we eka timhaka totolete hi le ka 0860002543 u tirhisa mathebela dp@sabc.co.za hi ndlela leyo kwala ka nongonoko Afrika wa Vulavula imani ya ka captain a ka ha ri captain kambe se i Lieutenant Colonel Matimba Maluleke se hi bula na bona hi twa ku kahle bona va ri timhaka leta ti-dating scam va kha va vula yini sweswo hinkwaswo andaka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela twi eka SABC Plus sweswo mingisela Munghana Lonene FM languta nkarhi 11 minutes ntsena kupela awara ya 12 kheseli swinene loko teka xiboho xa ku yingisela kwala ka xipandzamananga xoxolexo ha swi tiva ku vayingiseri vo tala lava yingiselaka va ri timovheni vo tala va voho va ri kha va yingisela hi ti-cellphone hi ndlela leyo khezeli swinene loko teka xiboho xa ku va u yingisela eka nhlekani lowu nongonaka Afrika wa Vulavula himpela hi ta va hi ri koho ka mdavula hi tisela nongonaka wo hlawuleka wa Afrika wa Vulavula kwele ku ta va ku ri ravuntlhanu leri loko kha ku tlangeriwa siku ra vantshwa eLimpopo ne le Afrika-Dzonga hi ku angarhela ntirhi hi ta va hi ri namuntlha hi na Lieutenant Colonel Matimba Maluleke lava hi bulaka na vona laha hi timhaka leti loko ni nga hoxisi hi tshame hi bula hi toho kambe ti tikomba ti kha ti ala ku hela xana xiyimo xi nga va xi ri njhani sweswi na koho swin'wana swa swivangelo va swi tivake tanihi xiphorisa ku nga va swivangelo swa koho ku ri yini mi ta tsundzuka ku va suka ka xiyenge lexiya kumbe xiyenge lexiya xa xiphorisa xa ku lavisisa milawu yo hlawuleka xa ti-Hawks hi vo hi bulaka na vona a ni mi vitana captain namuntlha ni ri Lieutenant Colonel Matimba Maluleke swi hambana kwihi enhlekani enhlekani muhaxi enhlekani ne le ka muyingiseri a hi ri ka leswi ni nga kombela ku hi swi hambanisa swi vula ku mi promotiwile ya swi nga va swi khe swi vula swin'wana swo yelana na sweswo muhaxi Lieutenant Colonel kusuka kona mi ya ka yini colonel Captain ni kombela ku tirhisa mi ta ni khomela loko ni fane tlhela ka rona ni ri tolovele ngopfu hi ri tirhise nkarhi wo leha captain leyi kambe Lieutenant Colonel a hi languteni ka timhaka leti ti nga mi tisa la namuntlha a khensa swinene ku mi ti nyike nkarhi wa ku va mita swiphiqo leswi swa ti-dating scam kumbe vanhu va sungula hi rirhandzu kambe swi nga ha heli kahle un'wana a ri laha hi ku ni tekeriwe mali sweswo swa ku tani hi tshame hi vulavula hi swona laha nkarhi lowu nga hundza swona ya entiyiso hi tshame hi vulavula hi swona se xiyimo xi njhani sweswo muhaxi swi tikomba swi ri ku yini amahlweni ingaku ku va hi ta vulavula hi swona ku ri hi ku hina a hi tibyela ku ho lava ku lemukisa muyingiseri
ngopfungopfu vaxisati ku va ta kota ku twisisa ku swilo leswi swi kona swa hanya hayi ematshan'wini ya ku swi hunguteka na swi ya emahlweni muhaxi ku va hi ri laha namuntlha eka siku ra tolo ku na un'wana wa vaxisi loyi a nga ti vonakarisa emahlweni ka magistrate wa Polokwane hikuva a xise khale ka phorisa ra kwala sifundzenikulu xa Limpopo hi swona swi swa dating scam kumbexani loko no ringeta nyana ku ni share nyana xitori lexi muhaxi hileswaku eka lembe leri nga hundza va kumeke va resigna kolomiya ka vo November lava va khale ka phorisa lava mutirhikuloni oyi a va tshembisiwe swa mabindzu ku ri hayi ku ta va na mabindzu ma nga ta famba kahle loko wena i resign ivi hi ntiyiso wa mhaka hayi swi vuye swi va tano va resigna ivi ku fika nkarhi wa ku timali ti huma loko ti huma xiviko lexi hi nga xi kuma i ku mali yo ringana 3.7 million hi yona yi nga kumeka yi kha yi tirhisiwa la hi loko va ku hayi mali yi kona hi leyi bindzu a ri amahlweni tanihileswi hi nga kunguhata ivi va ku hayi ku vile ku na malume mfundhisi va khongelela swi swa so ku mabindzu ma hina ma ta kota ku famba kahle vo vuye va vitaniwa hi vo hi nga va khoma tolo va ku i malume wa mina hala tlhelo i muprofeta se va khongelela ku swilo swi famba kahle ivi va ta va khongelela ku ya hi swiviko ivi mali liyani yi vheta yi va yi fambise sweswo mara va nge se famba hi lava ku va kota ku twisisa ku vanhu lava va ndli nga ku vele ku saseni kasi va kha va swi tiva ku va lava leswi i nga na swona va te aka vona lava mumangari wa nandzu va ku hayi mi nga pfa mi ti humesini mi ya ka holiday ku endlela ku ri hina hi sala hi tirhana na swin'wana loko va vuya ka holiday va kuma ku hayi no ku rila nhongana a ka ha ri na xa munhu laya a tshama kona yena wa luya wa muhlekisani wa vona va ringeta ku n'wi foyinela va ta n'wi kuma kwihi kambe va ya ka holiday njhani va ri voxe va siya munhu wa vona se a va tsaka na mani le ka holiday hi sweswo swi ndli nga ku vusasiwa a ku ri ndlela yo va sunda ende va sundekini ku va ku a ni inge swi voni to ti byela ku hayi va lava ni ya tiphina kahle ni ri nexe vo va ha ri busy hala kumbexani ka leyi landzelaka holiday hi ta huma swin'we lexi lavaka ku xi kombisa lamaxi i ku vanhu va endla ingaku va tlhogomela ku tlula mpimo swi swo ka swi nga ri kona helo laha misaveni that's why mi vutise xivutiso xexo i ku a swi kona ende a swi hanyi mara vona va ndla swi swo ka swi nga hanyi se hi ku a swi hanyi munhu a nga swi teka ku hayi hi ro rirhandzu hi huma fundza ya kona kasi a ku na xa fundza xa laha muhaxi se loko va n'wi fonela fonini va kuma ku a nga ha kumeki va swi vona ku hayi no ingaku laha ndzi teke mali ndzi bohela anengeni wa mpfuno hi loko se va ta pfula case hi ndlela yoyaleyo se hi lavisisa tanihileswi mi swi tivaka ku ri loko ku fika ka vulavisisi hayi ha lavisisa hambi munhu o va a ri hansi ka mati hi ta huma na yena hi vuye hi ya kuma leswaku ku na un'wana a nga khomiwa ku hala Bekasfort ivi hi ya loko hi fika hi kuma ku ende hi yena loyi malume mfundhisi loyi hi nga ku n'wi laveni loko hi lavisisa kwala hi kuma ku ri i khomeriwe nandzu lowu fanaka ku nga ku skema van'wana vanhu hi tindlela ti fanaka se ma swi vona ku ri vanhu lava ve le ka pfhumba ra kona i pfhumba ra ku va va tikuma va kha va skema kumbe ku xisa vanhu ende vanhu va kona lava ku nga vavasati lava va tirhaku kumbe va nga na timali hi tindlela tihi kumbe tihi se ku va hi tini la hi ri ti voneleni swilo leswiwani swi kona hi ku mi ta tikuma mali ya n'wina ya pension leyi mi nga yi tirhela malembe yo tala kumbe leyi mi nga siyeriwa hi varhandziwa va n'wina yi fambini hi second loko mo languta vanhu lava endlaka swilo leswi muhaxi timovha leti va ti khandziyaku ta chavisa mara mi ta ti vutisa ku va tirha ku hi ku va tshama va ri kona kwala va va hinkwako a va tirhi helo swi vula ku va tirha kwala ka vasesi wa hina va lava swi vula ku Lieutenant Colonel ku na lava se mi sungula ku swi vona ku ongeti vanhu lavawani va lava ngopfu vanhu va muxaka wihi hi ku ya hi ti-case leti hi nga na tona to ka ti nga hlayeleki muhaxi vanhu vo tala lava ku nga ti-victim kumbe va twisiwa ku vava hi lava mi kumaka ku ri va tirha
i vakulukumbanyana va le kusukisela ka malembe lama ya va 45 lava nkarhi wun'wana mi kuma ku swa vukati a swi fambangi kahle se va targeta vona va swi tiva ku hayi lavayani swi nga endleka va ha ri ku feleleni ku kumbexani ni nga tshuka ni kume swin'wana kwala ku hanyeni kasi a swi tano loko swilo swi ku tsandzeni pfumela nakona loko hi languta mahaxi ku nga ri ku hi lava ku byala moya wo biha va ehleketeleriwa va hina vo tala ku kumeka ku ri vanhu vo ta va huma ematikweni man'wana ene loko va ta va huma matikweni man'wana hi ndlela yo yaleyo mi kuma ku a va nghena kahle na la tikweni va nghene hi vuxisi loko munhu o za nghena hi vuxisi atikweni swi vula ku na ti-intentions kumbe swikongomelo swa yena i swa vuxisi i ta ku xisini i muxisi munhu waloye i ta xisa a za a tlhelela la a taku a huma hi kona i swilo leswi va faneleke va swi lemuka sweswo hi va kombisini nkarhi lowu a hi ri kona lamahaxi ku ri vanhu lava va nge pfumeli mi ya aka tindhawu ta mani na mani mi ri na vona a va nge pfumeli mi teka swifaniso mi ri na vona a va tali ku pfumela nchumu lexi mindzuku ka siku i nga ta sala i khome xona i ku hayi no munhu loyiwani hi loyi mi nga n'wi tracer so mi nge pfuki mi vone na ID ya vona kumbe passport kumbe swin'wana va ta va kha va tumbeta hi ku va swi tiva ku ri a ve le ku ndleni ka letinene sweswo mi ntsena mugala nona FM 12 timinete ntsena kupela wona ya 12 kumbexani ku nga va ku ri na swin'wana lava ku swi lavutisa ni na vona la captain a ri na vona ku fika la ka hafu kupela wona ya 12 hi le ka 0860002543 loko twa nga ri kumbexani ku na xin'wana xivutiso lexi a ni fanele ni vutisini ni nga xi vutisangiku hi ndlela yaleyo Kennel a hi languteni ka timhaka leti mi nga vulavula hi to ta ku khomiwo miehleketeleriwa loyi wa mfundhisi wo khongelelela a lava ku kamba ka ku loyi a rhandzana na vona a nga kumeka ngena a nga si kumeka aka nkarhi wa sweswi wa ha tale na nhova mahaxi mara tanihileswi mi swi tivaka i ta kumeka ku nga ri khale ku va loyi a kumekini swi vula ku na lowun'wana i ta kumeka na lavan'wana va ta kumeka ku a hi yena wo sungula ku kumeka va ha to kumeka na lavo tala se hi busy hi le ku endleni ka vulavisisi bya hina ene na ku va vhele hi endla xikombelo aka munhu loyi a nga va ku a ri na vuxokoxoko ku ri a hi pfuna ku hi hatla hi hunguta swilo leswi because loko hi nge sisa hi n'wi khoma ka nkarhi wa sweswi swi nga endleka sweswi hi vulavulaka ku ri na un'wana n'wansati le handle le a nga ku skimiweni se mi ta twa hi loko a bankalanga loko se va tekini leswi va nga tela swona va dyi hansi se a ku va xikombelo ku ri a va hi tivisi ku endlela ku ri hi ta kota ku hatla hi herisa swilo leswiwani because swa vava swi siya vanhu va be stroke mahaxi swi siya vanhu va nga ha ri na mali yo yisa vana eswikolweni na swin'wana na swin'wana swi siya vanhu va ri swikweletini a nga ha swi tivi na ku i ya hakela yini hi ku van'wani va tshikisiwa na mintirho ku fana na sweswi mahaxi mi kuma ku munhu i tshikisiwe ntirho va ku ta va na bindzu a nga ha ri na nchumu nkarhi wun'wani mi kuma ku na malembe se ma fambe ngopfu a nga ha tholeki no tholeka kun'wana se hi makumu mahaxi ku va ku vangeke swilo swo a swi ta va swi sivelekile swi vula ku ya hi statement lexi mi nga xi humesa tolo Lieutenant Kennel lexaku xa miehleketeleriwa loyi loko ve malembe lama emakumenharhunharhu swi vula ku munhu loyiwani i le ku rhandzani na vanhu lava nga vakulu ka yena hi swi veketano na nkarhi lowu nga hundza mahaxi ku ri hakanyingi ka tikheyisi leti hi va ku hi ri na tona i swifanyetani leswi tlatlambelaka se na le ka leyiwani swi tikombisa sweswo ku ya vuxokoxoko ku a ku zi ku ri vanhu lavakulukumba ngopfu i swifanyetani leswi swi fikaku swi tlatlambela swilo ivi swi tikumela mali ni vula ku swi tlatlambela ka mani lava nga vakulu ka swona swi tikombisa sweswo mahaxi tikheyisi to tala leti hi nga na tona i va mhani lavakulukumba loko mi languta munhu la nga endla swona hoyi ku va xijahitani nyana evakayena kasi vumunhu byi helele kwihi evakayena byi helele kwihi hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka lowu 0860002543 ndaka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisero munghana lona FM ku na mingisero n'wana ngeteri i na vuxokoxoko lebyi lavaka ku byi hundzisela ka captain nomboro ya hi leyi captain i ri i na vuxokoxoko byin'wana lavaka ku byi hundzisa loko a huwa hi n'wina mu n'wi khoma 0860002543 un'wana muyingiseri hilo i nhlekani Aye, Biphethe Mfokisi. i pfukile mjani sisi
Epfukini ni lava ku khoma leyi va vulaka yoho captain ya ku ri hina vanhu va xisati hi tsandzeka ku ti rhandza loko hi va hi tsandzekile na ku ti amukela na society kumbe community yi na xiave ku loko wo va i ri wa xisati u va u nga tekiwanga hambi i tirha a va koti ku languta ku ri i munhu se va lava vana lava ku va veka laha tlhelo va ni ta swi vula ku i ku va encenyeta ku ingaku i va pava endzeni ka vutomi bya vavasati lava va va ku va ri ka ntlawa walowa ma 45 years va nga onhakela hi timhaka ta vukati ku ya emahlweni ivi ende mi kuma ku ri van'wani va va ri na vana lavakulu na le ka vana lava va rhandzanaka na von'wana lontsongo i fanekele a ku papa kha xi fana tani lexi xi karhi xi ri ku nga endleni mhani wa yena hi tintswalo ivi ku tlhela ku va na madzolonga lamakulukumba hi ku loko vana lavatsongo va data vatswari va vana lava va nga vakulu ka vona loko vana lava va mhani lava va hlamula ku ri leswi a hi swona se swi endla nga ku ri i delela mhani wa ku ende hakanyingi swi tlhengusa na voho vana lava ku sala ye a ri yexe na mhani loyi va langutanini a n'wi endla vukhurikhuleti and then loko ni vuya ka leya ku vumunhu byi kwini Bootpet va ri i ta dya late ka nkarhi lowu nga ka wo ende ntumbuluko kumbe maendlelo kumbe mitolovelo leyi a hi ri ka yo ku ri loko ni ri wa xisati so ni fanele ni rhandzana na munhu lonkulunyana hi malembe eka mina i munhu loyi a kotaka ku va a ku ehleketelela van'wanyana lava swi va humelelaku va sala va ri ka ti-financial crisis hi lava mi kuma ku va tekani na vukati bya vo byi le maphepheni xa mina xa wena tanihiloko a va dyondzisa tolona hi swa timali ku ri na hambi mo hambana ku ri vukati byebyelebyo hi lonkulu ka wena wa famba na xo xikweleti va swi kota ku recover va tshikisiwangi mintirho mara fexeni leyi yi nga koho leyo hava vumunhu sweswi a mi vutisa xivutiso ku vumunhu byi helele kwini hi swoho sweswo leswiwa swa ku ri vatswatsi lavakulukumba va tikuma va endla vuxaka Bootpet a swi na ku vuyerisa bentlana ni tshama ni twa va ku ri i siye munhu wa xisati eka xiyimo xa kahle hi swa timali amoyeni i tshamisekile na vaxisati ho fanele hi yima hambi ho ya kombela ku tekiwa ka kokwani Zuma hi folela yena hi swi twangu i vahlakatini vavasati va ye kumbe un'wanyana mara vana lavatsongo lava i titsotsi a hi fanele hi folela yena hi kombela ku hi tiphechaphecha eka tintangha ta hina hayi i tikuma se manjheni i kwarhamela minxaniso ya swona inkomu nemetweli sesiwamini nemetweli captain mi ta angola loko se ni tekela vayimani ni tekela Hlungwane mpfukeni Bootpet mpfukeni minjhani kona Bootpet divhela ka miyeche Bootpet a ni la ku vutisa ku Captain Mkhwebane tanihi Maluleke tanihi Hawks tanihi xiphorisa ve le ku ndleni ka yini lomu ka ti-communities ka vaakatiko va hina ku vanhu vo tani va tele ngopfu va nga hloma swigevenga ndhawu leyi hinkwayo ve le ku rhobeni ka vavasati lava timali kambe ani vavasati lava va tshama na n'wemi va tivaku n'wemi le ku ndleni ka yini ani like sometimes ani munhu hi fanele hi n'wi tiva that's why hina hi la ku tiva ku munhu loyi ta yini lomu a taku hi kona ku van'wani va ta ku tumbeleni kasi veri va ta ku hlomeni kasi va ta ku tumbeleni va tsutsuma maphorisa sa ni la ku vutisa ku vona as a SAPS ku sapota ti-communities or ti-CPF ve le ku ndleni ka yini ku hi kota ku tiva swigevenga leswaku va nga rhobi vanhu va tlhela va hi yivela na swihlangi lomu ka ematikweni ma hina Bootpet no nimitweli boto wa mina inkoma khensa swinene imane hi tsela hi sisila nhlokomhaka leyi Lieutenant Colonel va nga ta na yona hey sesipinki hlekani minjhani Bootpet mpfukeni minjhani sesi wa mina epfukile I can a ni la ku nghenelela ka topic leyi va nga ta na yona Colonel Mawuyeni Bootpet mina I think na rixaka na mfumo wa hina ya contributor ka leswi nga ku endlekeni hi ndlela leyi hi mhaka ku most of the time mi kuma ku sweswi va vulini ku mostly i vanhu va humaka matikweni ma le handle loko va vurisa sweswo va ri xenophobic loko leswi languta a swi talangi mi twa ematikweni ma le handle va ku munhu wa laha South Africa va n'wi khomeni hi vukungundzwani byo tani ti-case to tala i ti-case leti ti va ku ti-contributiwa hi vanhu va le handle and loko se mi kuma ku vanhu va n'wi kuma va n'wi athaka leswi nga wrong ani ali ti-human right commission ti-human right yinini mihlangano yo hambanahambana la kaya yi tlhela yi va yimelela
a hinkwavo mara most of them i vana va humaka a handle lava va taku va nga ri na maphepha lava va taku va te va ri na aim yaleyo swi vava ngopfu bothet ku va u tirhe malembe yo tala u huma pension ku ta n'wana wo ringana na lasbon ya wena a fika ku rhoba hinkwaswo kambe mi n'wi yingisela hi mhaka yini sespinki i yingiseriwa hi mhaka yini n'wana vanhu lava va very manipulative i manipulative lihlange loko se vo mhani lavaya na vona I think na leswa swa ku veve age is just a number na yini yes mi nge n'wi kheteli munhu ku rhandzana na mani i vona malembe mangani mara at the end of the day loko se u swi languta u kuma ku rhobe xihlangi lexi ntsanana xi ku twa xi ku ri xo sungula ti vutisi ku u famba hi movha yo durha u pfuka a ri kona la kaya a nga tirhi u yi kuma ku hi mali hi sweswo ni vula ku wena na wa u ti vutisi ku xihlangi lexi xi kumaka xivindi xo ni gangisa ni ri ntswatsi ni ngeteta xi kumaka xivindi ay man na hina vo mhani like na ri ntsanana mara ni mhani vanhu a hi fanele hi ti vutisa swo tala mara ende vanhu van'wana na vona loko se u n'wi hlamula ta ku byela ku u na jealous ba ku filisa ku u na jealous a wu lava ku ni vona ni tsakini na vana like va ta ku endla ku nga rhandzi munhu va ku isolate from ka vanhu vo tala leswi vavaka so but na mfumo wa hina I think u fanele endla swin'wana because ti-case leti le ku ngetelelaneni every day hi ta dyondza rini ti-organization na tona a ti fanele ti languta swin'we a va yimeleli yes it's fine mara a va languti na tiko ra hina ku hi le ku luzekeriweni vanhu ene u teka mali a famba n'wina sweswi mi ta n'wi tiva ku i love more kasi hala Mpumalanga va n'wi tiva ku i good news a nga na vito ra straight serious swa vava enkomo sesi mina mane kuma tlhoko makata ma keselses enkomo sespink vafambisa sweswo sespink Lieutenant Colonel ni kombela mi nga hlamuli ni sungula ni vulavula na dokodela Ntsikelelo Breakfast loko se hi vuya mi ta vuya mi hi hlamulela loko hi hete na dokodela enkomo sweswana hi kume ntlongo makata mangu emisava na Misho Justice Mashim ya Misho epulukwane nobody sishiro Leboakgomo le Mkwebane o ikuma hi 99.6 FM munghana lonene FM makombandlela laha hi lexihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula tolo msirheleli kumbe khale ka msirhelelo va Ike advocate Busisiwe Mkwhebane va teke nkarhi va bula na vateki va mahungu va vulavula hi timhaka leti a ti ri koho ta ku na van'wani va henhlaku leswaku va le ku tekeni timali ku katsa na khale ka Holobye Tina Joemat Peterson na mutshamaxitulu wa komiti leyi ya nkarhinyana hi ndlela leyo lava va nge le ku hi va hehleni hi timhaka ta ku va va kha va ringeta ku teka mali ku endla leswaku ku herisiwa timhaka ta komiti liya ya section 1894 leyi a kha yi langutana na timhaka ta ku ringanela ka vo ku tshama a hofisini dokodela Ntsikelelo Breakfast va yime kulunga ku va va bula na hina kantsongo hi timhaka leti va hi pfunaka ku andzhaku ka loko va yingisele advocate va twe yini vona. Dr. Breakfast, good afternoon and welcome to Mgana London FM. Thank you very much for having me. I haven't heard from you for quite some time now. I'm sure you're fine. Yeah, I'm good. I'm in the chef. I'm fine. Thanks for asking, Doctor. When you saw Advocate Busisiwe Mkwhebane arranging, or when you heard about her arrangement of hosting the media regarding the allegations of extortion that was laid against the chairperson of that ad hoc committee and the other members of the African National Congress, were you surprised? And if yes, what happened after you shall have had her speak to the media yesterday? Yeah, I think I, for one, still have mixed feelings. On the one hand, I think the rule of law must be applied. No one is above the law. The same goes to those members who have been charged, or not charged, but accused of wanting to accept bribe to let go of the investigation. On the other hand, I think the story sounds too good to be true, because one of the allegations is not new. One of the allegations about the capturing of the judiciary
which is a stale argument. Not to say that it is invalid, but it's an old argument that the judiciary is captured simply because she has been found to be acting not in good faith. But I got the sense that the argument is being used to redeem herself, given the fact that she's been accused of being at fault in terms of carrying her duty. So I got the sense that she was trying to reinforce that particular argument, but using now these allegations. I think it's a bit unfortunate that the late former minister passed away to answer for herself. I know that there are those recordings that were played. I'm not sure that the other people who have been accused spoke on those recordings, because I only heard two people. The first one is the late former minister, and the other guy, I don't know what's his name. So I just think that there needs to be an investigation to uncover the truth about what might have happened in this regard. But then the question might be, should the people who have been accused of wrongdoing not be excused from their duties, especially the chairperson? Yeah. Now, when you look at the whole thing, we know for a fact that bribery, for example, it's a criminal offense. Why didn't you go directly to the police right from the word go? That's the other question. But also, I mean, the way I understood what she was saying is that the former minister approached her husband, isn't it? And then said she was acting on behalf of the other people. Yes. That if a certain amount, so she was trying to solicit money on behalf of the other people, that she got the mandate to act on behalf of those people, that they can make these accusations against the public protector go away, so long as they're given money. But some of the things that were brought up from that press conference, they sound too political. That's why I'm saying some arguments are not new. But now these allegations are being used to validate those things. The issue of the capturing of the judiciary. Exactly. But the question is, how do you juxtapose that with the allegations on bribery? And some are even saying, going to an extent to say, why would then a press conference be called to say, we want to talk about, I want to disclose what actually happened, and before disclosing, you still go back, you still lay all those arguments that you said. She was trying to build a case, still bringing in the president, in the whole thing, so that... Yes. Yeah, I mean, I think part of me thinks that there are some political underpinnings in this move by the public protector. I don't want to say it's an act of desperation, but it does strike me as a political move. That does not negate the fact that if there is a need for some issues to be ventilated in the court of law, then so be it. I just think that it was a platform to make a political statement, to take a swipe at some people, and also to cast aspersions on the entire process, because I got the sense that she wanted to say that, look, I'm being harassed. These people are on a mission to deal with me because I've been investigating the untouchable, also giving an order, despite the fact that she has been suspended, giving an order to the current public protector, the acting public protector, to release the report within a particular time frame. And you spoke about the press conference bringing in a lot of, or a bit of political grandstanding. But then there were certain parties that were
cited, political parties that Yes, is, that yes, were cited to be in the wrong, and some were not even mentioned. Yes, like the DA and some people, I'm not going to name names. You see now, you are clouding issues because you are bringing in some. I mean, that's why I'm saying I got the sense that it was a political matter. It sounded more of a political matter. It sounded like a last line of a defense, like a last straw. But yeah, I mean, to be honest, I've never seen something like this. This public protector strikes me like a politician. Now, what does it do? And I'm sorry, let me make this point. Similar strategies of former President Zuma. I'm sorry to say that. Why are you sorry? No, because I mean, I'm trying to identify some similarities, and try to juxtapose. I mean, that is part of doing a political analysis. Similar strategies, dragging your feet, prolonging issues, diverting people's attention. Same approach. Now, what does it do to the whole process then? I don't want to say that it does cast some aspersions, because I think people can see what is at play here. I just think that there is an agenda. I'm not trying to dismiss the accusations. I think there is an agenda to divert our attention from the investigation which is underway at the moment, to focus on now these accusations of the capturing of the judiciary, bribery. And you must remember, the work of the committee is about to be concluded. And all of a sudden you are dropping a bombshell now. And I think, I might be wrong, but I think even Judge Zondo was also citing. Now, the other thing, Dr. Breakfast, that I also want to check your viewpoint on, it's we are Africans, and there is death here in the country. The former minister is dead. Is it the right time to be throwing those bombshells? Of course not. Of course not. But you see, it's an act of desperation that you are prepared to redeem yourself at all costs. That it's either your way or the highway, even if it means that you are doing that at the expense of someone else, which is quite unfair to the family of that particular person. I think these are dangerous politics. Now, let's conclude, Dr. Breakfast. The National Assembly Speaker, Nosisiwe Mkwhebane, it's quoted as saying that was a fruitless and counterproductive and showed lack of sensitivity to the family of the late Tina Jomat Peterson. Judging from the first statement wherein it was alleged that the former public protector did approach the National Assembly Speaker, and now combining it with this very response after she was asked about the press conference, what can we read from the conduct of the National Assembly Speaker on the issue? Look, I mean, the head of the legislative institution has a duty in terms of making sure that there is a separation of powers, in terms of holding, the executive accountable if maybe one of the members of the executive is at fault, as it is alleged. But at the same time, if she's unhappy about the conduct of the speaker, she knows what to do. I mean, she's a lawyer by training. Why not lay a criminal case or anything of this? I mean, the issue of bribery, as you indicated earlier, is a serious matter. I just think that this is politicking. Let me be honest. This is politicking. But she's not a politician. Well, I leave that to law. Dr. Breakfast, you can still. Thank you very much for your time. We really appreciate it. You're welcome, sir. All right. Bala ba bulana bona idokotela Ntsikelelo Breakfast. Ay bulana bona kusuka Nelson Mandela Bay University. Ba ka ba inika leswi bo banga swo ba swi twisisa ku xiso loko swi ta ka timhaka ta
mani advocate Busisiwe Mkwhebane lava kha va vulavula na vateki va mahungu swin'wana swa leswi va nga vulavula hi swo Ntsikelelo Breakfast i timhaka ta ku swi tikomba ongeti ku nga va ku ri mhaka ngopfu ya ku ringeta ku lava ku ta vona ku munhu a nga pona njhani ka xiyimo lexi a nga langutana na xona handle ka ku va kumbexani ku ri mhaka ya ku tisiwa vumbhoni lebyi byi nga na swihehlo sweswi va nga swi kombisa na timhaka ta leswaku i ntiyiso ku loko ve ku na vanhu lava hehliwaka ko fanele va lavisisiwa ivi ku kumeka ku vumbhoni byi fambisa ku yini ivi hi vona ku vumbhoni byi ta hetelela byi vula yini kambe sweswo a swo vula ku loko xiyimo xi te tani vanhu vo fanele va katsakatsela swilo hikuva va katsakatsela swilo advocate leswi swi nga ha twisiseki kahle mbulavulo wa vona a wu langutane na ku lava ta hi byela hi timhaka ta leti ti nga humelela ta vanhu lava a va lava ku endla leswaku timhaka ta vulavisisi ti helela moyeni kumbe a ku ri na swin'wana ku tlula ka sweswo leswi va nga swi vula ke se loko kambe hina tanihi maAfrika loko ku ri na nkosi ku na nkosi se la tikweni ku na nkosi la i nkarhi wa kahleke wa ku advocate va fanele va vulavula swilo leswi va vulavulaka hi swona ngopfu loko hi vulavula timhaka ta ku ku na munhu loyi a nga lahlekeriwa ku na vanhu lava nga lahlekeriwa hi murhandziwa wa vona lavan'wana va nga swi tiveki na ku xivangelo xa rifu ku nga va ku ri yini van'wana va nga se ivi loko na vo swa va hlamarisa ku nkarhi lowu a hi wona se a ni tivi ku we ri yini mingisero mehe le ka 0860 002543 Colonel Lieutenant Colonel Matimba Maluleke va ha ri kona ni mi vonini ku a ma hala ku vulavula hi swilo leswi swa timhaka leti ta dating scam se hi nga fambisana na to ti ri timbirhi timhaka letiwani loko mi lava ku vulavula hi leti ta ti-dating scam leti a va kha va vulavula hi tona Lieutenant Colonel Matimba Maluleke kusuka ka ti-Hawks mi nga vulavula na hi so loko ve mi lava ku landzelerisa leya dokodela Ntsikelelo Breakfast a hi fambeni hi ta famba na to ti ri timbirhi hi ndlela yaleyo hi twa ku n'wanguro wa n'wina wu ri yini ta ri teka riqingho rerani andzaka Palamende ya rixaka botpet ya master asipayiphanile matlamu wani i khale botpet a hi swisiwani i malembe mata mfumo yo hlengela nkarhi wun'wanyana a hi yona kutani loko ANC luza laha masipali ku nghena DA mata sungula ku nuwa ya huma na thyaka va complaina swi tsandza na nyamuthana swi swa ri tano loko mo vona leswi humelaka laha masipali botpet swa chuhisa hi ni nga na vanhu nga ka laha masipali ya chuha hinkwaswo swi vulavuriwa kwala ene yin'wana ya ti-village leti ti nga kwalaha masipalani ne ku na ndhawu yin'wana va yi vitana Stenkwater swi vula matakunun'wa they know for many years ku ndhawu leyi na matakunun'wa va sitile va endle nchumu ku na vo Sulumani ku na vo Skampanini ku na vo Majaneni i tindhawu leti nga laha masipalani Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM sweswo mingisero Munghana Lonene FM 11 timinete ku nga se ba awara yan'we Varauti nhlekani Varauti epfukile mjani na ipfukile mingena ka leya mani Mkhwebane le ya first ni yingisele swilo ni la ku analyze ku ya hi mina na swi twisisa mani Mkhwebane xo sungula va frustrated a va ha tembi nchumu ka judiciary i xilo xo sungula lexi yi nga xitwa ka vona loko va vulavula xa vumbirhi lexi ni xi twisisaka hi mhaka ya ku la tikweni ku fike ku na vanhu na hambi mo vulavula ku n'wanuna loyi Mulawudzi i rape n'wana wa 2 years va nga ve vutisa ku a hi n'wana wa 2 years a nga rape Mulawudzi na ku na vanhu van'wanyana laha hi va tshembaka ku na van'wanyana a hi va tshembi na swintsinini hambi vo vulavula ntiyiso a va tshembi ni vona nga ku hi xo xilo xikulukumba lexi xi nga endla ku mhana Mkhwebane va ku okay swa antswa public yi swi twa leswi mina ni nga twa swona kambe loko va nga tshembiwi hi fike njhani ka ku va nga ha tshembiwi a vo lo fika lawa ka ku va hi fikisa ka xiyimo xa ku kumbexana hi nga ha va tshembi loko ku ri ka hi va tshembi vutipesi lexi mi twaku loko va kha va vulavula ku fika tolweni va ri xilo lexi ni endlaku ku mi kuma namuntlha ni kha ni cinacina it's only about 5 leti nga reviewiwa kambe ni na ti-more than 1,000 leti ni nga ti endla ni ti endlela vanhu leti pfunaka vanhu lavo sweta vo ka va nga ri na nchumu swi khomperiwa njhani why ku tekiwa swilo ni endle swilo swa 10 ni jajiwa swilo swa vanhu vambirhi and loko mo twa va kha va analyze laha va ri yin'wanyana leyi ni tisaka ku vava i mhaka ya ku sweswi tiko ra pfumela ku ri ka SARS ku na swilo leswi nga endliwa laha ka road unit a swi fanele swi nga endliwangi hi SARS
mara a ni fanele ni endla yini ka nawu lowu ngo vula ku sasa a wu na matimba wa ku endla that nchumu liya ni nga wu endla ku n'wina tatana lava va minister va khiyete nchumu liya a va wu endlile wo lavisaka sasa a va nga ri na nawu a swi fanele swi endliwe hi vanhu hi committee yin'wanyana va pfumela ku swi kona sweswo se swa va frustrate ku loko ku fika ka mina nawu wa cinca a wa ha tirhi hi ndlela leyi yi nga endliwa hi yona loko ku fika ka van'wanyana ka the same judge mi kuma ku tirhisiwa ndlela hi liya ya khale se a va kuve loko mi ta mi yingisele tolo loko va vulavula loko va rhamba vateki va mahungu vete ni lava ku hi ya vulavula hi leswi a swa vukungundwana kambe va nga ha vulavuli hi vukungundwana lebyiya byi a byi ri kona eka komiti liya ya 194 se a swi anamini leswi swi nga endliwa swona va hlanganise swilo la ka issue as long as mi nga pfumeli ku humesiwa ka mina it's a political thing se na leswi endliwaku sweswi it's about politics because vanhu lava nga vulavula na nunu wa mina that's why va humesa na video kun'wanyana loko va kha va vulavula ka radio va ri ku na munhu loyi a nga fika a ku va ka Guptas va ni offer 600 million a mi zangi mi vutisa ku hayi vumbhoni bya kona byi kwihi yini na yini mina mi ni kaneta na hambi ni ri na tikodisi se mi fanele ni endla yini se mi vula ku hi n'wi tshembe njhani nkulukumba Mcebisi Jonas ku i vula ntiyiso kuve a hi na vumbhoni a hi na vumbhoni mara ka lava va tlhe va mi tisela na mina xi ni twisaka vava especially ka analyzing loko mo twisisa mhaka ya mhani luya hi leyi twisaka ngopfu ku vava ntiyiso i mhaka ya ku case yi pfuriwile and mhani lava va questioniwile va nga se lova why hi nga vutisi hi nga yimeli ku n'wina loko mi va questiona mhani lavaya before va lova va se yini because ku na rumors ya ku a va fanele sweswi va va state witness va kota se why hi nga pfumeli ku no mani laha ku nga ku na xin'wanyana xi nga kona because if mhani lavaya va nga se lova maphorisa va yili ka vona and a va pfumela ku va state agents va va na ntshikelelo kun'wanyana leswi hi nga swi tivi ku i ncini lexi nga tisa rifu ra vona and kwalaho loko hi kha hi nga vi bias hi nga pfumeli kwalaho a hi fanele ku no mina mhani Mkhwebane ku mi pfule va lovile kumbe mi pfule before va nga se lova na hi pfule before va nga se lova maphorisa va yili na ku ri yi kona rumors ya ku maphorisa va yili va fika va vutisa va nga se lova and ku huma kwalaho loko va ha ku vutisiwa a swi tekangi masiku mambirhi manharhu va lova leswi va vulavula ku loko vanhu lava hinkwavo lava ni nga ya ka vona loko a va nga endlangi leswi mhani lava va tshama nga lovangi because sweswi a hi swi tivi ku i ntshikelelo ya ku lava a va rhumile loko ku va va rhumile se va ri hi nghenise aka nyavanyava because hi vona va nga vula ka audio lewa a ni swi tivi ku hi vona na va ri ni swi tiva ku ti-judge hinkwato ti yima na Ramaphosa swi kona ka audio leyi se va fanele va nga vulavuli njhani hi politiki hi mhaka ku leswi endliwaka i politiki xin'wana lexi mina ni nga xi twisisi i mhaka ku hi ri a va yi ka munhu loyi vona va suspecta ku vanhu va Xikwembu munhu loyi a lava mali ka hina ni tlhela ni ya yima ka hina ni sengisa hayi varavutsi ni mi twini ya why hi nga vi fair sana hi vulavula hi ku okay n'wina humani hi lava ku vona ku mhani wa ene lavisisani ku rito ra mhani lo leri vulavulaka hi vona na and n'wina maphorisa loko mi vulavula na vona va nga se lova va te yini because that's where the problem yi nga kona loko va pfumerile va ku va kona se why hi va kaneta mhani Mkhwebane ni mi twini khetsile vanauti 0860002543 hi laha hi nga kona miyingiseri Munghana Lonene FM ntlhanu timinete ntsena yi nga se ba awara ya n'we a hi kumeni un'wana miyingiseri hi loyi khalanga twanani ni ri khalanga n'wena hayi recruiteni ta mi joyina ku eka balo ti komba ku ri kahle leko mi recruiteni hi ku na nkulukumba un'wana wa ka Mavasa mi tirhaka na yena kwalani ni n'wi byeri ku ni la ku mi recruita hinkwenu ya no ta mi joyini no inkombo ti mi rini n'we twanani botet ne va yi khomi kahle ka administration nkulukumba mulawuri mo ni hetisela hi leyi yeah na ku draw picking one ka politics so you'll understand yo hetisela hi leyi ka administration ku tatisela ka nkulukumba mulawuri namuntlha ku na judge leyi
ku nga na commission yo karhi yi nga recommenda ka president ku a suspendiwe because u tsandzeke ku tirha ntirho wa yena hi ku humesa leswi a nga swi kuma ka loko a ta va tshami ka nandzu yo karhi ku endla tin'wana to karhi. Namuntlha hi nge fiki hi pfala matihlo and then hi ku swi political loko a ku ni ta ni ya khomisa ti-judge leti a ti tshame ka ti yingisela nandzu wa mina and then se i tin'hweti to karhi lava nga pfumeleliwi ku va hundza tin'hweti teto loko ku nga ri na valid reason ku va tisa xiboho lexi va nga xi teka. We can't say it's politics. And hala namuntlha we are celebrating loko vo hlophe va suspendiwini, we are celebrating loko un'wana ku na recommendation yo ya suspendiwa. Hi swona that's why tiko ra hina hi kumeka hi ri laha hi nga kona today hi because ya double standard leyi nga na yona. Because it is a fact. Why va nga humesi judgment and lexi va va ku hi lexi a nge niyeli mhani luyani outcome yi humile a Western Cape yi favor yena ku na vanhu lava reviewaku constitutional court yi fanele yi ta huma erivaleni ku hi yima na Western Cape or hi yima na vanhu lava reviewaku ku hi kota ku hi ya mahlweni. Loko yi miyela yi nga tiyisisi hi valid reason swi vula ku hi tiyisi leswi hi ngo ti-judge ti-capture-weni swi nga endleka loko va tshame ka deliberation after va ta va yingiselini va swi vona ku hey hi phela mhani loyi u suspendiwini hi wrong way but hi ku hi famba na kulukumba loyi swaswo hi tshama na verdict yi nga humi. And they don't blame me. And yi nga humi na nkarhi u famba hi ta swi vona. Yes. And then I am the politics about it. Matra, let's talk really politics here. But it's a fact that DA futhi yi rivaleni mi ta pfumelelana na mina ku se va taking decision ku loyi u fane a famba but they were supposed to do right thing ku va na that section 194. Swi ti kombini le ka ANC ka ti-member leti nga deployiwa ka that section 194. Mistake leyi va nga fika va yi endla i ku fika va va arrogant even ka va swi tiva ku va lava ku endla yini. And then mani luya u le ku dipolweni u le ku representweni munhu wo fana na Dalipofu loyi a nga well equipped hi background ya legal even politics. So if you want to play politics I vulavuli hi advocate loyi a nga yi tivi politics la between Mkhwebane and Dalipofu. They will play politics back. Hi leswi va nga swi endla sweswi because ti-member of section 194 evotet a ni nga yingiseli va mateki va mahungu va ni nyiketa ti-clip a ni fika ni tshama ofisini ni yingisela. You can see that these comrades are not even interested ku yingisela ka mhani loyi va lava ku swilo leswi famba so then va ta kota ku va n'wi hlongo va recommenda ku a hlongoliwa. Mara ku na nkosi a swi nga ta yima nyana. Mara evotet before hi ya ka kosi mina na n'wina na vayingiseri va Munghana Lonene could we agree ku rifu ra mhani loyi it's got something to do na leswi nga humela rivaleni ku a lava bribe. If we can agree on that we can't jump and blame Mkhwebane man. Even honest va ka hina man. Hi vulavula hi munhu la nga lova a nga teka vutomi loko u teki vutomi bya yena or we under depression vutomi byi za byi famba because ku vi na swin'wana leswi nga humelela. And then first of the matter ku Mkhwebane a nga ngheni helo ka ku va a hundzi misaveni. Laha leya yi fanele hi blame hi yona ANC namuntlha ku ta ti-speaker of parliament na yini they want to play a victim. Amatshan'wini o vula ku no but ANC will play a role ya ku hindza ka mhani loyi emisaveni because loyi na yena lava nga famba va fambini I'm sorry to say that but mhani loyi vulavula hi ficha ya yena wa hanya. It can be also fair ka yena hi ku un'wana u lovini and then because of ubuntu ni pfumela vanhu lava ni destroyer. Ni vula ku yimanyana swi sungula hi lahla swi hindza ivi se ti vulavulela. Hi yona problem leyi ni nga na yona na vahleri va mahungu. U ta namuntlha breakfast u fika a vulavula hi mhaka ya ku a swi vangi kahle hi ku na loyi a nga famba. Why mi nga rhangi mi vulavula hi xitatimende lexi a nga xi humesa Mkhwebane the reason a postponed lockdown ya yena last week. A mi le ku vulavuleni ku Mkhwebane a fane a addressing media last week but I postponed because ku na rifu and hina hi tiva ku loko rifu ri ri kona hi minkarhi yo tala a ri heti vhiki munhu a nga lahliwangi loko yaku na swin'wana. A ku za ku ta va fumba ta fika va ku sweswi no ha ri na problem ya postmortem hi za hi kuma ti-result a yi postponed rifu. And then ko va na van'wana lava nga holda ku what's the reason of holding that
even ANC ayishivi nemetwe Khetseni Makwa iminate kubela wara yan'we hi kumeni mahungu emisava na mixo Justice Mashindi loko hi vuya Captain Matimba Maluleke va hi byela ku se hi papalata njhani xiyimo lexi sero mugana lone fm inongo timinete ntsena kubela wara ya 13 se swi vula ku sweswi hina ku tsutsuma kukulu loko hi famba ko sweswiwani hi lava ku amukela Professor Hlathi. Professor Hlathi va na ntirho na xiyenge xa tin'anga a Limpopo na SADC va na ntirho la a ka digale la na munghana lone FM yi nga ta va yi ri koho hi ravuntlhanu ku ta va ku tika ti vuya hi ndlela yoleyo yimani va amukela hi nga heti nkarhi hi bula na vona Prof Hlathi ndawu nhlekani thevu xikan'we na vayingiseri va Afrika va vulavula hi hlanganile namuntlha mi ri tindlela hinkwato ti kongoma aka digale ku na yini ngopfu kwala ka vantshwa mi ta swi tsundzuka ku hi 16 i siku ra vantshwa so hi na tin'anga to tala lava va nga vantshwa i siku leri ku nga ta va ku tlangeriwa vutshunguri bya xintu hala ka vantshwa xikan'we hi va nyika nhlohlotelo ku va tsundzuxa ku va nyika swiletelo swa kahle ku vun'anga loko munhu a vitaniwa ka byona a byi khomi ndlela ya kahle xivangelo xo hi ya ka digale kwalaya tribal ya kona hi lexi landzelaka ku kumeke swiviko swo tala ngopfu lavantshwa va tin'anga va endlaka swilo swo ka swi nga tshamisekangi na tin'anga lava nga vakulukumba va nga magovela va xanisaka mathwasani ya vona va teka mathwasani ya vona va endla vavasati van'wani sweswi tshemba mi swi tile n'hweti leyi nga hundza ku ve na ku dlawa ka munhu ku tekiwa swilo swa yena swi lava ku tirhisiwa ka timhaka swa vun'anga leswi vanhu va kona loko va khomile nga kumeka ku hi tin'anga ku va vanhu ntsena so i ntirho lowukulu hi nga ta hlohlotela vanhu vantshwa na vaakatiko na tin'anga hinkwato a ku nga ri tali hale ntsena ku va lava va nga ta yingisela munghana wa nena va ri kona kambe lava nga ta kota ku ta va amukelekile ku hayi va khitikana va ta ka rikhale mundzuku va xuxa kwele vusiku boha tingoma ku boha macomani sweswo thevu na vayingiseri wa Afrika wa vulavula ku na laha kumbexani vanhu va nga kumaka vuxokoxoko kona ku a hi nge lava va lavaka ku ta nitwa ku ku na mirindzelo na minduku ku ta va ku ciniwa hi rixela mindlwana ntiyiso vuxokoxoko va nga fonela ka toll free number kumbexani va rhumela WhatsApp ivi hi ta kota ku va direct ka Giyani va hlanganisa na mani hala vutanini va hlanganisa na mani la ka Mulamulele va ta kwala ntsindza clinic ya mina mara nambara leyi va fanele va tirhisa yona hi leyi landzelaka nambara leyiwani a yi hakeleriwi mali i toll free number mi fonela ka 0800 014 531 0800 014 531 loko mi rhumela WhatsApp mu rhumela ka 082 765 2815 082 765 2815 mi ta kuma vuxokoxoko byo va fambela kambe hayi tin'anga nghena ndleleni mi ta na macomani mi ta na tinjeti mabalu mi gcoki kahle hi ntirho wa n'wina lowu ti-16 ku ta va na ntirho lowukulu kambe malaveka mundzuku le ka tikhale hi ya ba mirindzelo usiku ivi hi pfuka ku va na ntirho lowukulu ndawu thevu xikan'we na vayingiseri va nongonoko wa Afrika wa vulavula mina ni lava hi va na nkarhi siku rin'wana Prof mi ta vulavula na muhumelerisi ku na maendlelo lama hi nge le ku ya voneni sweswi vantshwa vo tala sweswi ku nga n'hweti ya voho vantshwa lava ve le ku landzeleleni timhaka ta xintu xa voho ve le ku thwaseni hi xitalo kambe van'wani va vonaka kolomu madorobeni va ka va ti jikajikela hi swimbalo sweswiya swa vun'anga kumbexani loko ho ta hi ta vulavulanyana hi languta ku vantshwa loko va kha va nghena ka timhaka letiwani hi swihi leswi mi nga va tsundzuxaka swona hi swihi leswi va fanele ku va swi papalata hi swihi leswi va fanele ku va swi languta swi nga va kahle ku hi kota ku dyondzisa rixaka hi ku kavula vantshwa vo ku vulavula ntiyiso ve le ku ngheneni ka timhaka leta vun'anga hi ta endla tano ku sweswo swi ta kota ku pfuna mativa swa vava mi kuma ku vantshwa se va le tibodlo store mathavinini va mbale mapalu na timpande na timjeti va le kulweni va khome na mabodlo lama byala ku endliwa mihlolo yin'wana yo ka yi nga ri yona leswi vulaka ku hi wo nkarhi ku xitichi lexiwani xi kota ku dyondzisa vantshwa mundzuku ya vulavula hi swona hi tsundzuxa swinenenene ngopfu so hayi hi ta vulavula na muhumelerisi vona ku hi nga kuma siku ra kahle hi nga ta bula hi kota ku ndlandlamurisa bulo leriwani hi kota ku empowera kumbexani ku nyika matimba kumbe wisdom ka vantshwa kumbe tin'anga hi ku angarhela thevu na vayingiseri Prof khenseni nkarhi wa n'wina hlayisekani
inkomo hlayiseka akhensa valava hi bula na vona i professor Hlathi nganga xintu lava va nge ku na ntirho ka digale va mi nyike tinomboro leti mi nga ti landzelerisaka ku n'wina mi nga ta va mi kha mi lava kusuka ka tindhawu teti va nga ti komba mi lava ku ya ka ntirho lowu nga ta va wu ri koho va Greater Giyani Municipality va na ntirho lowu fambelanaka na wu va ku koho lembe na lembe wa timhaka ta cup leyi yi humaka ka hofisi ya meyara hi yo liya ka mpimanyeto wa a yi ri na mali yo tala ne mani amukela tatana Stephen Mabunda hi twa ku vo va ri yini hi nga si tlhela ka Colonel Matimba Maluleke va ko ni na vona a ni hembi Colonel mi kona musini na ri kona maxa va koho Colonel loko ni heta na Mhlave la hi yisa mahlweni na vona Mhlave nhleka ika ni khalangana vayingiseri ka Afrika wa vulavula akhensa swinene man nkarhi luwa wa cup a ni hembi Colonel mi kona musini na ri kona maxa va koho Colonel loko ni heta na Mhlave la hi yisa mahlweni na vona Mhlave nhleka ika ni khalangana vayingiseri ka Afrika wa vulavula akhensa swinene man nkarhi luwa wa cup leya ya meyara kasi se wu fikile ufikini khalanga weekend leyi nga hundza hi Saturday na Sunday a ku ri busy swinene hi vone hi mahlweni hi vona tora swi tikombi na ku hi huma ka break yo leha hi mhaka COVID grandstand ya n'wina leya main a yi tshama yi tele masiku lama mambirhi hinkwawo mara lexi xo tsakisa swinene hi vone vanhu lava hi nge i ti-street vendors kumbe ti-hawkers va ri karhi va tikomba va ri ku vuyeriweni swinene so yo mhaka na namuntlha hi mi kombela hi ku hi vone ku swi lava ku hi swi landzelerisa hi swi regulator nyana hi ku tirhelo ra koho leri a hi ri vona last week khalanga marko ni mi nyike nkarhi wa n'wina Mhlave mi nga chavi ni mi yingiseri tirhelo ra kona leri hi nga ri vona last week a va ri karhi va xavisa va endla na mindilondilo mi kuma ku timovha a hi nga swi langutelangi leswi tarise so timovha na to ti paki kusuhi na vona so hi lo va na nkateko wa ku nga vi na swa mindilo se this week na ku ya amahlweni za hi ya heta hi ti-8 ta July hi lava ku ta va sungula ku va ku va ku landzelerisa vulawuri bya vona manghenelo ni phone sweswiwani ni vulavula na n'we hi lava ku kombela un'wana na un'wana loyi a xavisaku a hi va hakerisi va nghena mahala mara va ta nghena loko va rhangi hi ku ya jika a ofisini ya hina leyi hi nge ya LED Local Economic Development a office number 5 a library laha va nga ta fika va ti tsarisa swi tiveka kahle ku i mina mani wa le kwini ani ya xavisa yini a nikiwa lexi hi nga ta ku accreditation card kumbe access card a allocateriwa na space a ku na un'we loyi a nga ta nghena khalanga a nga tangi hi kona le ofisini liya va allocateriwa space ku leswiwani i xiphemu xa ku landzelerisa mhaka ya vuhlayiseki leyi nga yi vona yi ri na risk nyana last week se loko space lexi munhu a xi kumini i ta va xi ri xa yena ku fika hi ti-8 a xi yena ku fika hi ti-8 n'we khalanga hi ndlela ku hi pfulela lava va nga ta tshuka va tsandzekile ku nghena vhiki leri hi ta ku every week hi kusukela hi Monday loko hi heta ku tlanga hi Monday hi sungula ku tsarisela weekend leyi landzelaka sweswo hi za hi ya ka ti-final hi nge va niki hi ku eka xavisa until ti-final hi ku loko ku na nambara leyi hi nga yi langutisa ku space xa hina lexiya xi nga va teka va za va fika 8 hi xo khalanga weekend leyi a ku tele swinene mara ti-hawkers ta hina loko hi va hlanganisa va Saturday na Sunday a va ri kwalomu ka 56 se loko hi ngetelela nhlayo leyi a yi tshami ka 8 hi xoku loko vo hundza ka yona ku ta va ku ri swin'wana mara space lexiyani hi ringeta ku xi creator hi ndlela leyi un'wana na un'wana a nga ta accommodate mara mhaka ya ku tiya a va ngheni le library a office number 5 hi masiku ya ntirho xikarhi ka 7 o'clock na 4 o'clock va ti tsarisela se mi hetsela mokwini Hlathi ni hetisela ni vula kambe khalanga ni ku
hi ndlela leyi Mayor's Cup ya amahlweni sweswi va nga yi vona hi sungurise xiswona vhiki leriwani hi ta tlanga ntsena hi Mudlivela swi tikomba tano hi ta tlanga ntsena hi Mudlivela a va ta hungasa va nga ti va hi khomele mabodlele a ya ngheni endzeni ka stadium hi na problem na mabodlele a hi na problem na byala yi sungula ka rimoni ti sungula ku tlanga ti team 9 o'clock until 5. ka hungaseka impela ka hungaseka ni mi twele mhlava ikhensile swinene ntshemba loko ku ri na swin'wana vayingiseri va ta hi khumba loko vo tshika va ri na va na mintlhontlho yin'wana leyi va lava ku yi landzelerisa hi ndlela leyi mi teri office number 5 a library hi laha va nga ya kona hi nkarhi wa ntirho musumurika ku fika Ravutlhanu inkomo mhlava khensa swinene salam ku sungula sweswi hi vulavulaka lava nga kusuhi a va sunguli kona for this weekend hi tsarisa namuntlha na mundzuku namuntlha ku nga ravu nharhu na mundzuku hi ravumune wa mintlhanu hi siku ra ntirho se ku ta ku nga ri ku tswarisiweni ni mi twele mhlava ni khensile swinene loko ku ri na swin'wana n'wina mi hi byela hi ta kota ku ya mahlweni hi tivisa rixaka ku ya mahlweni khensile ta endla tano khala inkomo valava hi bula na vona enkulukumba Stephen Mabunda va vulavulela masipala wa Greater Giyani eka hi languteka timhaka ta ntirho lowu vengiwuko wa khapi leyi yi seketeriwaka hi hofisi ya meyara meyara i khansela Thandi Zitha se hi vo va tiyisisaka na ku vona leswaku loko mi lava ku ya xavisa laha tiyisisani leswaku mi ti tsariselini mi kuma mpfumelelo wa ku endla tani leswaku swi ta kota ku tiveka ku loyi a xavisa laha khoneni leyi i mani loyi a xavisa lahaya i mani hi ndlela yeleyo Kennel ni mi khomise nkarhi wo leha a hi salele timinete ta 10 a hi sunguleni laha swa koteka ku munhu a nga ku na swo karhi leswi a nga swi dyondzaku ku xopaxopa ku a nga ti kumi a wele ka xiphiqo lexi van'wana se xi nge le ku va kahikayiseni hi ndlela leyi na khensa vutiphet nakambe na ku xota muyingiseri swi koteka ngopfu swo ka swi nga olovi so swin'wana swa swikoweto swa kona leswi va faneleke ku swi tekela nhlokweni hi loko vo vona munhu wa kona a twala a tlha a vonakala engaku u khathala ngopfu a tlha a tikomba engaku i na vutihlamuleri ku tlula mpimo swilo hinkwaswo loko u swi endla ku tlula mpimo ti vutiseni ku se swi loyini ku mi va mi hanye malembe yo tala mi nge se tshama mi hlangana na swona loyi a ri kwihi nkarhi lowo leha ivi xin'wana xa kona i ku loko ku kha ku vulavuriwa va tshama va kha va ku hayi ku na bindzu leri hi faneleke hi ri sungula bindzu mindzuku leyi hinkwayo laha mi kumaka ku ri bindzu ra kona ku va ri ta fanele ri hanya ku laveka n'wina ku mi ri cheleta na sweswo mi ta kota ku swi vona a vo lo yimela mina wayi va nga ri sungulang khale bindzu ra kona na so a va pfumeli ku va ku tekiwa swifaniso endhawini ya mani na mani kumbe mi ri vambirhi kahle mi ta pfuka mi nga vangi na xifaniso xa vona hikuva va swi tiva ku loko va hete ku tirha mi ta mi ya mangala ivi se mi va hangalasa hinkwako lava hi lava vuxisa vanhu ene a va pfumeli na ku hlangana na n'wina a vanhwini kumbe ku hlangana na tichomi ta n'wina kumbe swin'wana va lava mi tshama mi ri aka ndhawu ya xihundla hi minkarhi yo tala ende va tumbeta vutitivisi bya vona mapasi ti-drivers license na swin'wana na swin'wana mi nge pfuki mi swi vonini swipaci swa ku kumbe swi tshama swi ri exikhwameni kumbe kun'wana a va vekinyana henhla ka tafula kumbe va xi rivala a swi rivariwi swi sweswo hikuva swi tiva ku loko vo endla mistake mindzuku ti nga ta ya ti ya vuya hi vona and then a va mi tivisi nkarhi wun'wani aka va muti wa vona mi to hlamala mi byeriwa ku this is my family loko mi languta mi swi vona ku a swi twali swi swa kona vo kuma munhu xitarateni va ku hayi wena i tate ta yimela ndyangu se mi swi vona ku hayi swi va swi talele hi ku huha na vuxisi swi swo fana na sweswo se swi leswi va fanela ku va swi languta vhele hi ku i vaxisi na mavito ya vona lama va nyikaku vanhu vona a hi wona mi kuma munhu a ri na tibuku ta vutitivisi to hlayanyana loko a khomiwa hi ta kuma ku ri na 10 mi hlamala ku kasi munhu lowu wa mavito na swivongo swa 10 swi sukela kwihi se ku va ku ri vuxisi ko va ku swin'wana a swi olovi ku swi kuma ku fana na sweswi ku munhu i na mavito ya vuxisi mara i swilo leswi vanhu va faneleke va swi cheka loko ku ve va nga swi kota ku va kuma lava va nga va pfunaka ku tivisisa ku munhu loyi i mani va ta fanekele va swi landzelela xin'wana xo hetelela maxi i timhaka ta ku
va tshama va kha va ta na switori swo ka swi nga hlangani mindzuku leyi hinkwayo a swi hlangani loko tola mi byele ku ri u huma kwihi namuntlha swi nga endleka mi byela swin'wana mindlana ya mi byela swin'wana swo hambana se ma swi twa ku swilo leswi a swi hlangani leswi swi vulaka ku ri vanhu lava timhaka ta vona kahlekahle hi ku i swi swo makeleriwa va rivala ku tolovete yini se i swilo leswi munhu a nga swi tekela ku nhlokweni loko swi kha swi endleka hi ndlela yaleyo ku ri hayi no ingaku lawani no lava ku skemiwa laha a swi kona swilo leswi hinkwaswo leswi nakona mina se ni tikhegurelerini na yisa ku yi rirhandzu nawu ya mavhengeleni ta vuya ni teka muyingiseri wun'we ni nga na yena la layinini Kennel na va ku mi ni pfuna ku twisa kasi vanhu lava vo hava maxaka na a va kona maxaka lava va nga swi vona ku mantsongo laya n'wana boti laya sesi laya yini laya i nga ri i le ku lahlekeni a swi vonaki swilo swa muxaka wolowo kambe loko hi vuya mavhengeleni hi kona ku ta korhekela wena Afrika wa vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus makumeveri ntlhanu timinete ntsena ku bila awara ya 13 kasi ya ku bila awara ya n'we i ta va fikile Ike Ngobeni a ku dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM yimani ni teka muyingiseri loyi ivi ni ta hetsela hi captain ni hlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene Khalanga Mfokeli hi pfukeni minjhani buti Mfokela mo hi dzamba switanani just a minute le an lava ku yi hlamula le captain va nga ku yi vulavuleni Khalanga i ku va nge se hlamula va ta hlamula mara vulavisisi byi komba ku ri loko munhu a kume mali ya ti-pension loko munhu a kume mali ya vafi le ya ti-estate loko munhu a kume new love a nga na advice munhu alo a nga yingiseli munhu i vulavisisi lebyi nga kona ene swi le ku provekeni ku sweswo swi ntiyiso leswaku loko munhu a khome mali ene vafana lava va ntsanana na wete va kwala South Africa kumbe va ta hi ku famba immediately va kuma vakhegula lava ku va mhani lavakulu va rhandzana na vona they make sure ku va va susa ka ti-families ta vona ya ku va byela ku maxaka wa mani lavi naswona se loko ya i ya n'wi vutisa ku ri mara xihlangi lexi xi yisaku i ta ku byela ku a wu swi twi ku ni twa yini mina a wu swi lava ku ni tsaka i tsaka na ricece rintsanana leri nga ri bebula ricece rintsanana se Kholanga leswi hluphaka ngopfu hi loko va swi nyika na ti-bank card va hetelela va famba na swona le timolini swi hetelela swi va napa ni vula ku loko xihlangi xintsanana xi ba mukheguli la nga ta vona ku vumunhu a bya ha ri kona se a ni ringeta ku mara a mo swi ngetelela ngopfu kona mi vula ku swi koho swa ku a nga ba va hetelela va biwa vanhu lava phela va swi vitana papa a mi swi tivi ku va swi vitana papa very dead ka swin'wana ri va swi vitana ma swihlangi leswi ka swi Kholanga n'we mi hanya tikweni rini Kalango mo famba mhaka leyi ho hlekavo kambe a yi hlekisi ni vula ku mara mi ze mi ya biwa hi swihlangi mhaka yini mara vumunhu byi kwihi bya khoma vurhongo impela mi ku loyi hi ye dedi a kha a ringana na rikotse ra wena hayi khona va ka hina captain Kennel a hi buleni ni mi vutise xivutiso xa ku muyingiseri loyi i tikomba a mi hlamulela mi ri yini n'we ya i ntiyiso maxi swi endla ingaku sweswi ya vengi ku kula eku tlhelela avuhlangeni i ntiyiso because hi luya munhu mi ta kuma a ri na 60 years swi endle ingaku o va na 16 years swilo leswi a nga ta va a kha a swi hanya swi ta va swi khomisa tingana va nga va kha va ringeta ku tsundzuxa vana na lava nga kusuhani ku ri hayi mani swilo leswi mi swi endlaku a hi swona a nge twi munhu i ta fana na yo thuga mama loko se ku ri nkarhi wa yona a yi nge twi munhu mi ta ba sweswi mi ku a ka hatleriwi mitini minduku nampundzu mi ta vona yi tlha yi nghena futhi yi kha yi twa xirhami yi tlhelerini laha mi nga yi bela kona se swi tano swilo leswi maxi ko va ku arrest hi ta va hi kha hi tirha sweswi hi nga ku tirheni ka swona swa ku lemukisa lava va nga ta va va pfule tindleve va ta hi twa hi to tshemba ku ri hi le ku twaleni sweswi hi nga ku vulavuleni vanhu lava va nga kusuhi na munhu loyi va ehleketelelaka ku a nga va a khala ku kanganyisiwa mali ya yena a ku na lexi va nga xi endlaku a swi koteki ku va nga ta ka n'wina va ku hi vona ongeti mhana hina nga ri va la ku kanganyisiwa laha a ku hava hayi muhaxi hi zi hi kuma xivilelo xin'wana xa kusuka kun'wana kwala xifundzeninkulu xa Limpopo va hi fonela va kombisa ku hayi sesi wa mina la va na malembe ya 56 and ku na munhu loyi va twananaku na yena va tirha
i mudyondzisi a hi n'wi tivi munhu loyiwani n'hweti na n'hweti va tshama va kha va n'wi nyiketa mali ende sweswiwani i le ku va kuceteleni ka leswaku va tshika ntirho va ta kota ku sungula business se hi ringetini na vafundhisi va vitaniwini se a hi tivi ku hi fanele hi endlisa ku yini ende loko hi ringeta ku nghenelela hi swi vona ku i ta mi byela i mali ya mina i swilo swa mina ende swi rhandza hi mina se mi ta n'wi advisa yini munhu waloyo cause vo tala va va advisa mara va na xikonyololo me tsela mokwena captain Kenneth leswi hi nga vulaka swona i ku ri a hi ti tlhogomeleni loko u vona swikoweto leswiya hi nga swi xaxameta a hi veteni hi swi tiva ku swi nga endleka munhu waloye ku ri muxisi a tele ku ta a ta teka swintsongo leswi hi nga na swona ivi hi sala hi hlupheka hi tlha hi sala hi ri swikweletini leswi nkarhi wun'wani swi nga ta hi nghenisela na mavabyi laha mi kumaka ku munhu u ta tikuma a ri na vuvabyi bya mbilu a tikuma van'wani va vona va kumeka va ri eswibedhlele va ku veleka khoma loko a ku wa pfuka loko nkarhi wu fika a tsundzuka mhaka liya a tlha a vuyelela ka khoma futhi se ma swi vona ku ri kwalano se vutomi bya kona ende swi xanisa vanhu lava va hanyaka mahaxi hi ku loko se va kha va endla ndlela ya ku ta va ta ku vhakela exibedhlele na mali i teke i nyika vanhu va lomba mali yo ta va ta ku pfuxela xibedhlele i tlhe ku lava na tibanana mara a wu swinene nkarhi wun'wena na loko mi kota ku ta tshama na hina nhlekani lowona mutinkomo inkomo Kennel va fambisa sweswo Kennel Matimba Maluleke kusuka ka ti-Hawks lava hi bula na vona na va hi fikisa ka nongonoko wa Afrika wa vulavula humelesiweni citana Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula Ike Ngobeni kwala nasuti avixeni Ike kalanga mi pfukile mntwana hi ngo vona mi vogo vyoyi hayi kona hayi twa teta mali mara mi nge nga tingeni tsikani mi vona va tirha na sweswi va nga langutani na swona hi chaya tirha khoto la hi vo swin'wana mara mativa a ni hlekete yini kalanga mata microwave a hi fane hi khensa na a ni ya hi byela loko gezi ri vuya ayi man la hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula